Welcome to the Mongolian lesson for beginners. We shall continue to learn more vocabulary and sentence construction before moving on to building conversations. We shall start by learning to express months in Mongolian language. Нэгдүгээр сар, which means January. Нэгдүгээр сар. Нэгдүгээр сар. Хоёрдугаар сар, which means February. Хоёрдугаар сар. Хоёрдугаар сар. Гуравдугаар сар, which means March. Гуравдугаар сар. Гуравдугаар сар. Дөрөвдүгээр сар, which means April. Дөрөвдүгээр сар. Дөрөвдүгээр сар. Тавдугаар сар, which means May. Тавдугаар сар. Тавдугаар сар. Зургаадугаар сар, which means June. Зургаадугаар сар. Зургаадугаар сар. Долоодугаар сар, which means July. Долоодугаар сар. Долоодугаар сар. Наймдугаар сар, which means August. Наймдугаар сар. Наймдугаар сар. Есдүгээр сар, which means September. Есдүгээр сар. Есдүгээр сар. Аравдугаар сар, which means October. Аравдугаар сар. Аравдугаар сар. 11-р сар, which means November. 11-р сар. 11-р сар. 12-р сар, which means December. 12-р сар. 12-р сар. Now we shall learn to express days of the week in Mongolian language. Dawa Karag, which means Monday. Dawa Karag. Dawa Karag. Мегмар Караг, which means Tuesday. Мегмар Караг. Мегмар Караг. Саух Караг, which means Wednesday. Саух Караг. Саух Караг. Пуру Караг, which means Thursday. Пуру Караг. Пуру Караг. Басан Караг, which means Friday. Басан Караг. Басан Караг. Бемб Караг, which means Saturday. Бемб Караг. Бемб Караг. Нем Караг, which means Sunday. Нем Караг. Нем Караг. Өчигдөр, which means yesterday. Өчигдөр. Өчигдөр. Өнөөдөр, which means today. Өнөөдөр. Өнөөдөр. Маргааш, which means tomorrow. Маргааш. Маргааш. Now we shall learn to express dates in Mongolian language. Долоодугаар сарын 11, which means 11th July. Долоодугаар сарын 11. Долоодугаар сарын 11. Долоодугаар сарын 15, which means 15th July. Долоодугаар сарын 15. Долоодугаар сарын 15. Долоодугаар сарын 11 Бемб Караг, which means 11th July Saturday. Долоодугаар сарын 11 Бемб Караг. Долоодугаар сарын 11 Бемб Караг. Уучлаарай, which means excuse me. Уучлаарай. Уучлаарай. Өнөөдөр ямар гараг вэ? Which means what day is it today? Өнөөдөр ямар гараг вэ? Өнөөдөр ямар гараг вэ? Өнөөдөр 7-р сарын 11 Бемб Караг, which means today is 11th July, Saturday. Өнөөдөр 7-р сарын 11 Бемб Караг. Өнөөдөр 7-р сарын 11 Бемб Караг. Өнөөдөр ямар нэгэн чухал зүйл байна уу? Which means
Is there anything important today? Өнөөдөр ямар нэгэн чухал зүйл байна уу? Өнөөдөр ямар нэгэн чухал зүйл байна уу? Наадам өнөөдөр эхэлж дараагийн 5 өдрийн турш үргэлжилнэ. Which means the Naadam festival begins today and will continue for the next 5 days. Наадам өнөөдөр эхэлж дараагийн 5 өдрийн турш үргэлжилнэ. Наадам өнөөдөр эхэлж дараагийн 5 өдрийн турш үргэлжилнэ. This is a conversation between you and your Mongolian friend. It was a bright morning, under the endless blue sky, complementing the vast stretches of the steppes. You took a deep breath and marveled at the nature's grandeur, as you curiously asked. Уучлаарай, өнөөдөр ямар гариг вэ? Excuse me. What day is it today? Your friend responded. Өнөөдөр 7-р сарын 11. Today is 11th July. As both of you continued to walk, you noticed the Mongolian wrestlers at a distance in traditional zotuk and shotuk warming up near the arena, while horse trainers were leading young racehorses toward the starting grounds. As both of you walked further, you noticed the careful arrangement of archery targets, with rows of arrows neatly stacked at the opposite end. Vendors were setting up food stalls as the aroma filled the air, and people dressed in traditional Mongolian outfit gathered in large numbers to listen to the performances of traditional folk songs by prominent singers. You were enchanted by the entire atmosphere and curiously asked your friend. Өнөөдөр ямар нэгэн чухал зүйл байна уу? Is there anything important today? Your friend responded cheerfully. Наадам өнөөдөр эхэлж дараагийн 5 өдрийн турш үргэлжилнэ. The Naadam festival begins today and will continue for the next 5 days. We shall have a look at the conversation one more time. Уучлаарай, өнөөдөр ямар гариг вэ? Өнөөдөр 7-р сарын 11. Өнөөдөр ямар нэгэн чухал зүйл байна уу? Наадам өнөөдөр эхэлж дараагийн 5 өдрийн турш үргэлжилнэ. Сурын харва, which means traditional Mongolian archery. Сурын харва. Сурын харва. Сурын харваны тэмцээн, which means traditional Mongolian archery competition. Сурын харваны тэмцээн. Сурын харваны тэмцээн. Сурын харваны тэмцээн маргааш болох уу? Which means, is the traditional Mongolian archery competition scheduled tomorrow? Сурын харваны тэмцээн маргааш болох уу? Сурын харваны тэмцээн маргааш болох уу? Харамсалтай нь тэмцээн өчигдөр дууссан. Which means, unfortunately, the tournament got concluded yesterday. Харамсалтай нь тэмцээн өчигдөр дууссан. Харамсалтай нь тэмцээн өчигдөр дууссан. Монгол бүх, which means Mongolian wrestling. Монгол бүх. Монгол бүх. Харин өнөөдөр та Монгол бүхийн барилдаан үзэж болно. Which means, however, you can watch Mongolian wrestling today. Харин өнөөдөр та Монгол бүхийн барилдаан үзэж болно. Харин өнөөдөр та Монгол бүхийн барилдаан үзэж болно. Морин муралтаан, which means horse riding competition. Морин муралтаан. Морин муралтаан. Би өнөөдөр завгүй байна. Which means, I am not available today. Би өнөөдөр завгүй байна. Би өнөөдөр завгүй байна. Морин муралтаан хизээ болох вэ? Which means, when is the horse riding competition scheduled? Морин муралтаан хизээ болох вэ? Морин муралтаан хизээ болох вэ? Та морин муралтааныг 7-р сарын 15-ны лав гарагт үзэж болно. Which means, you can watch the horse riding competition on 15th July, Wednesday. Та морин муралтааныг 7-р сарын 15-ны лав гарагт үзэж болно. Та морин муралтааныг 7-р сарын 15-ны лав гарагт үзэж болно.
We shall conclude this lesson with a conversation between you and your Mongolian friend. You were interested to witness traditional Mongolian sports and curiously asked, "Сурын харвааны тэмцээн маргааш болох уу?" Is the traditional Mongolian archery competition scheduled tomorrow? Your friend saw the entire tournament unfold on the previous day and regretfully informed you. Харамсалтай нь тэмцээн өчигдөр дууссан. Харин өнөөдөр та Монгол бүхийг барилдаан үзэж болно. Unfortunately, the tournament got concluded yesterday. However, you can watch Mongolian wrestling today. However, you had other priorities to handle for the day and asked further. Би өнөөдөр завгүй байна. Морин муралдаан хизээ болох вэ? I am not available today. When is the horse riding competition scheduled? Your friend checked the schedule and responded. Та морин муралдааныг 7-р сарын 15-ны лав гарагт үзэж болно. You can watch the horse riding competition on 15th July, Wednesday. We shall have a look at the conversation one more time. Сурын харвааны тэмцээн маргааш болох уу? Харамсалтай нь тэмцээн өчигдөр дууссан. Харин өнөөдөр та Монгол бүхийг барилдаан үзэж болно. Би өнөөдөр завгүй байна. Морин муралдаан хизээ болох вэ? Та морин муралдааныг 7-р сарын 15-ны лав гарагт үзэж болно. Thank you for the patient learning. Stay tuned for more updates. If there are any doubts regarding the Mongolian lesson, please feel free to ask questions in the comments section.